ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta ita alawas ana pauluan. Pateg ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana. Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na. Mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang. Patulak tapno agbiagak mat akas doon niya. Kastilangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayem tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umot jagayem mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ang maaddaan mo't iti apo ko, mama? Kasano, asinun to ti mangtawid kadag iti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inarom ko. Ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa ito'y balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti baknang abaruan nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na mo ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaodan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisaan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di or-urayan makadate mo? Awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-orayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin la tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpayso. Diyak na damag no balasang pay. Ang idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maddaan kamutan iti kasimpungalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama pa ni Jay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapa ni Jay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Ngarot Dandani kon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day chay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harot ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisaan anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang pat gayam. Hay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare kaya nabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Tang, nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ang aksidente. Kasano akpay ita? Dagiti laeng na ilista di ta tigatangem. Alaam amin a resibo tigatangem, ha? Darasem. Uwan ma'am, ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkoneng kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't day jay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay wallet nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At ti wallet mo, nana. Nakita ka na tinag mo itay dya si Dag. ay naagyaman ako na balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak ditoy. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama.
Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat. Apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho. Ado ita ti babae ama nagpamarang. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrak ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurotak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wanang. No siyakla ko matiinawis na. Mayatak adagos. Ay na, jakpay dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrak ka, kat di mon ammo no sa dino ti rumwaram. Anya? Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sabali aruangan ti umunogam no kwa. Demon ang mo ti rumwaram. Hoy, saan mo siguro? Nalabas kayo man. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awi sa kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan min to dayta bro, saan ko pa nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayo. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae. Ha? Di na matakayat. Siyak mo ti mga sawa no bilang. Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag pa iso? Kasano no di na kayat ti kayan ayat ko? Isungarod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isang put ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no amapasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakas na, no di na kursunada ti kaayan ayat mo. Ay dakasan. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka di at tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat.
Ikagumaag, love. Saan ko kung mga aramidan day toy? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab. Sapay ko ma, tamanayon anaragsak ta adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanya. Mapan kami kanudya mansion, inton malam. Ay na, nagkasatan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam na awanton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiin ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluhan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag agsapsapol iti trabaho na. Ngam awan masarakan na. Marigrigat daytoy, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce. Ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanyak? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ijay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing a negosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasano. Ni Joyce, mama, kaayan-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adabasit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Paliiwag man daytoy a babae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce, intan ni ti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anyo ti aramiden dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kitaan no anya ti aramiden da. Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin ang maamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang at talaga.
Asino ti garangganjang, ma'am? Siya ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman dito eh. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Panawan ka man laangan. Papanawon na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko ma, tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, Jack pa'y nakasagana nga agsikog. Ha? Apay nga roda nagmayat ka? Saan aga po, takasta? Kat kayat konti agsikog. Oy, agkalay sa tanto. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga ita? Kaputa sa anak kasagana. Okay. Ang masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to day ta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako da ito'y. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di. Asino agarangganjang, ma'am? Asino pa'y ngay? Ni Joyce ah. Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga bastos na diya garangganjang. Kasla aso a pumanaw latan. Imbag pa'y diya aso, taag-taol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amaw ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agarangganjang. Inawagan na kami mo at gayang. Ada ka din nadawat mo akwarta ka ni love mo. Oy, saan ko alam day, Jai? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok ijay pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akasta kabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, taplo makabiro ka. No at dalakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. When tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy. Alang nga Rodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'ten. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak di ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Oh, tinasayaat kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayan na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tati amo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na?
Sino kuman ti maikari? Ha? Ti padanaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet aki jabala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet na bartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan matno adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Amon bro, adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid ti ayan ko, gapu ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro. Nainsulto akiti imbaga na bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil ta tinakadismayak bro. Dahil ito pa iti maysa bro. Di na kano kayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ta babae. Ngam lang nga natin na panglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman lakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Lima naman. Apayakas lang nakitkitak da jaya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasingsingpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko. Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan da. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. Adda jay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak man. Kasangsangput yaw. Rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. Adda inak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't ang mailadawan tarupam? Adda mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi ti CCTV ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Ganti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay,
Awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti inam? Nangagkuti imbagbagam kin ni mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Kumanaw ka no di mo kaya't abang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isumabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaakla ang anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no. Sayang ti arapaap tamaadaan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawak, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton. Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apanagayat kin ni Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Oh, tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado dita ti babae kunakmanan, iho. Nulakat agbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Ha, salbag dagichay nga agina. Anya? Adamat gayam otak dahil sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray tanapintas mo't na Erma. Di isumatan ti agpapansin. Anya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko, nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Ije mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko am ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madi a plano da ken ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce addi na pa'y kayata ti agsikog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanain lako iti may sa pawn shop. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana ken ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda ken ni Oliver. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay itaalawas a napauluan.
Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mata. Siyempre, friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo, di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikaguma ang karod agayumaan tila ad apak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tati lugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa, Jerwan. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao, kat adalhangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Ang sayang laang. Tamay samot nga squatter. Ang popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta. Pasaray makita kat. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parak man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ni, ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Diyak mo't makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo't makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Agabroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di mo trabaho iti asidag? Adda opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali mo tirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang kiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apag parangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita.
Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti Aramida. Ingka nga rodan ije pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito tindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Adda ak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo ang pagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan ka kasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kak matlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybayan tigayim ko, Diyos ko. Ada si Dira na dayto ya kapilya. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yun. Agpaiso tay kunam nga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamarang mo? Kanayon kamin amapanmangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di, agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. No awisan na ka amapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasaya at ijay bakat. Dayta ti Aramida, friend, tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo matan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mama nga isang pet ko iya mansyon. Takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isang pet ko. Sakbay ng agkalaysa kami. Naduktalan na. Ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. No napudnukan ka ti babae. Sapay ko ma. Tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Ang kasanod. Nukas matlaan ka ni Joyce ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pay putot mo nga agtawid iti mapanawam.
Mama, ato ni Irma. Insangpat ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko asawan. Owan, Mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makitak ita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kwan. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kwan na day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang a babae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adtamang sipsipot kan kwana? O sige, at makipagkita iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na itinalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na itirwar. Rimwar ni Oliver kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon. Wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka met abalod dito'y? No dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigak. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan. Tagur-uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamos anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kang kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati ti bakit nga inana. Nalakamat gayang nayalis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga nang agkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kaya tagsikom. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, Mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amum ka di a pinasurot ko iti detective ni Irma idirimwar. Anya? Taapay, Mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamom, gayam na dayjay a Joyce. Ania? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, Mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat dagam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, dagam. Dagiti awanan pain.
Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama daan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver, inggagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Day tangarun ti rugi ti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma ijay mansyon. Gapo ta agduadwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ti amin. Kat masuron ni Oliver itinaamuan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay ta amaadaan iti ubing ijay mansyon? Sinalbagkit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay iti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apu ko, tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga agampon ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaadaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua, takayat da kapay alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita, amaadaan ti ubing iti unag ti balayo. Aramatak ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, anapanunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo.
Saan apod nuno anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akidi, iti babaeng squatter. Sapay kumatagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayaan. Bumabaak, takasaritak. Nga dayta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mo't kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di. Apay adamagan nyo no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kayat mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Angam, mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay tang agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka di napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, dayta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Sana nga imbaga, tita. Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbaga na. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka diti ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya ko maday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iya mansyon ko. Agyanak iti mansyon mo? Wen. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namatan kayat dagiti babae. Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko matukod a panunutan, Esther.
Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no umanugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Pangaasim, uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto dito sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid di ti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kumpleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. Ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas di tatokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawakan, nagpuskol ti kutsyon. Kitaag man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ti ina ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlang.
Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, Mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kan kuana. Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong rit ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay adi nakasinuko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awaga. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay, sus. Ay, delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo, no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatitikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ain sang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jessilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan dayja adumrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan ta nga ubing. Oh, sige madlaangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Dayta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita si Led, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpat ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam imanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasang. Nasdaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasingpet ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray dan. Sige, Nana. Dayta ka dita'y insangpot mo a babae, Oliver.
Ha? Naglapsat mo din. Idi nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no isudaytan, diyan sangpet mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana ka mang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silid. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, nana. Angam saan ka matakatulong balasang ko? Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang ambilibakan ka. Napaisam mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan tamadlawon ti tiyan ni Doris. Wen garod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat. Dinto ta addabak nang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanayon ka masapa nga agawid, At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro. Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukuan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay nga aglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat, no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae no lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Ala, in ka nga rodan agsukat tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, di nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, si ka nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Ala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak dito eh. Sana mabalin.
Masapol akibinan ka. Ang mga may kaglis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman at unay kang ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apay akasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga rudan. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Nay, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko mat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana kumaa, ta anak mi mat adwa. Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibaga na, sir. Ibaga na ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kastama panak makichinta. Anya ti kayat yu asawan? Itidamo a panagkita me. Natinag ko ti kwarta a pag-grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan, no asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay-may saka? Kat awan ti umno a pagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, Huston, di ka kumagsangit. Ladingit, no naipalagip ko kan ka tinalidam anapalabas mo. Tinasaya at lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisina? Imbilin ko iti gayam ko.
Adda ka din napatag nga aramidem, sir. Mapantamanan iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tataloda. Uray tabagbagay mo mateksikog. Adda ka di bagay asikog, sir. Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray tanapintas kalata. No adda tayo di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amuyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamangan no amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan dati pa nagpampamarang ko. Uray siyak nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masikog akadwana. Dayjay a babae tinagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mabalasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abim makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na, unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga oray jak pa'y ina nakita. Ay, katun abalasan ko. Agasumot nga'y tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay sa nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalun at damin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase day taarabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mahet, nana.
Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangan. Ibagam noon niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbaga ka ni mama, ha? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Nga man-mano. Happy birthday, ma'am. At iti sagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinang regalo. Anya ka din itoy. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama a maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasen? Naglaing kang Doris? Among kadi anangina ti paintings? Adda talentom! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama a maisa ka analaing a pintor. Kita man, Mama? Nagpintasan. Naglaing kan Doris. Among kadi anangina ti paintings. Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, Mama. Kaslapud no aray na. Ay na, naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ka. Asino nga iti saan amang raem iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok at tulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Di nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti pa nagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro,
mabalin ka di amamuan, no apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo matityan mo. Sabali tijar mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulanak kita. Ay, mabit lang nga ron tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madam si Oliver. Masama nakaduami ang mapanid sa ospital. Ay, uwan, madam. Awaga kon. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka? Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Ha? Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kasla na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Ne. Apay, nagsubli ka man. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Oh, ayan dan. Sunsamat ti nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa'y Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga amo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen, ma'am. Iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko. Diyak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam dayta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay! Nagsakit! Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramida. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Haprusam ti likod ko. Barang maap-ap ti utot na marikrik na ka. Oo, sige Doris. Aprusak ti likodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Agner-nervyosak namin, mama. Madanagan ang kunay. Apeng amin ang nagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito onag. Mabalin lang kung mati sumrek dito onag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito yung agur-uray no nakaanakan. Ayun gayam anya.
Ay, inak man ijay chapel, tay nakagkararag, ma'am. Ay, wan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y nga rod, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Oh, talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Oh, adaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti araputan na kalasa takpay. Ammo makadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Nga agsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulungpo da. Oh, agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Oh, napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laang. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mong titangdan na. Kat makaamun tumutan, itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay. Anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma. Nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu kadimat. Ay, sabagay. May mayat matlaang, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam ang matangdanan. Mga alaklata itinars akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho, nataltalgad matlaang dagiti ubing, no adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Oray sa anak abumaknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am.
Dayawon ka, iti saan mo kinarupat kwarta, Doris. Agyaman nakitikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ipanagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbalina kun anasaya at itipadak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da amayad dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag ija opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Yak kaya't timaya dayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayat. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. At daawagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan, iho. Amom, agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adon to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Dahita mo ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramida kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw, iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapol asaan kami nga agsisina. Agawa am nga rod nga isagana ti panagkalay sayo, ah. Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Matlagayam, anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden, tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok, ken ti kalay sayo, ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jak ninamnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Doris. Ay ayatan ka mat, Oliver. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Dios, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tanda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag.
Dagiti anak talakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iswa na panunot ko. Ang naawat mo je komisyon mo iti sales. Siga ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Anya basit. Hindi ka man? Basit tamanulaang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagkunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko. Ada ka di bisita yo. Awan mo't nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak kaparking di ta paraangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagatgatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mo't no motor lang ti usarak. Iso agin matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya atam ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi ta nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga ruta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente ngumdakkel ti sales na. Idinto tadagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to kin ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, met? Ngem dandanin nagbalin na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Second hand lang dayjay. Ngem dumtang to ti panawen a brand nyon to ti gatang a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Baga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-ag inhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatang kon. Naragsak ka mat siguron. Una, ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko iti Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijay. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan ang masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Kalmira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day ti lechon asidaan tayo?
Marurudak iti daytoy at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gungungot akas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya dayta? Daytoy nga rod sing singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dala nga roden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Nawanan ako ni tiganas. Ni, ape nga ti magterkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwen naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan na talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa ije saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamet klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono. Asino ti sana makaungat iti kasjeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mangawan kat adda ije abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga rod ti makaturog. Ngem saan amaikat dito'y panunot ko da ije awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to a sales no addamet klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Ad-ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang yo, di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin ije abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan na kasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo ije abroad. Ibagam ngagsingsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit at talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Ne, pare Mario. Agungungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singirak a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Ni, tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ruti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Ang asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasaritak. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan a maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka ije simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wen, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagadong amin dagiti problema pagdaldalanan mi ita.
Ang panagkonak kat ilamlam mga ti utang mo kanyak, gaputa din ak pinansinitay. Apay ko mga aramidak day ta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo, no kasta mapanak ag singir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nila kay ko. Ay unay mo't arigat tibiyag mon. Makalungaw kamin tumutlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan yo di ta arubayan yaw. Ay na, naperdi nanang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na. Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta ah. Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak ag singir, tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si ak, apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to, into na dakwartak. Luamok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro. Pasensyakan at talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. Kat, kumustan? At dapat lay jay siyo, nanang. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas ang mapasamak kan ko, ana. Nanang. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti day ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabait lang! Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayak ti balayo, auntie. Una, tamok nga damanen ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sana nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman nak, mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Agpapaimbag pailaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Wan. Malagip ko. Adadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayunak matan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lamakalwa iti day tanga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung ti agtrabaho kas ahente. Asino day nga ibagbaga man nagbayad. Almira kanu tinagan na. Anya, Naganos day di aklintem lakay. iso day tadya ibagbaga ka narigat asingiran.
Ije resibo. Ipan mo tulangan ije balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay. Ituloy mo ka di pa dito at trabaho. Wen at dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Nasken laeng ti panagkikinaawatan ken panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 24. No ipagarup mo, asaan abidto ti panang takaw, iti sanikwa dagiti naganakan ka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken diag. Imbagman ta nairwar mo ti wheelchair mo diti arubayan, anagbaetan ti balay tayo, kaka. Inruar siya anak ko. Ay, kaya't kumatiag painit. Mayate singising ti init ita. Kunaklakit din no kinabaalam nga inruar day ta wheelchair mo. Ay, nagsayatan. No mayruar ka wasisyak. Ay, nagrigat ti sasaadan tayo anataengan. No awan ti anak tayo, akadwa tayo. Ay, kasanungatan. Imbaglakit din. Tanasingpat ni Jimmy nga anak ka. Kaniliti siya nga asawa na. Ay, wag na. Nagasa tayo. Tada dagiti anak tayo. Ay, anda tayon iti maudi at tukad ti biyag ako nada. No iti kastaw ya kasasad ka. Saan ka apagkadkadan? No alaan na kaunti apaw. Ay, oray syakmut ah. Ngam, di tay maibaga ti biyag. Anya ti pampanunutam lakay, di kamot makaid na. Intedan ni tatang titawid mi adaga. Naggudwan mi kini ading ko a Jimmy. Kat anya nga rin ti pakariribukam. Nalpas namat nga intedan. At dapay nabati amay sa analawa talon. Asinon to nga tati pangtadan na ijay? Unngag paiso. Asino nga tati pangtadan nanto? Imbati na, para kanukan kwa na? Amangan kit din no ited na kini Jimmy. Ta iso ti paggigyanan na. Ngamrumbang asika ti pangtadan na, tasika ti inauna. Day tangro ti pampanunutak. Nasken asyak ti pangtidan na iti dayjay. Anya ti aramiden ta. Tapno si katimang tawid iti dayjay nalawa at talong. Yung nagkunti wheelchair yo, tatang, tanapudutan. Intun bigat tumanan. Ay, huwan baraw ka. Mabalinday jayan apa nagpainit ka. Naragsak kayo mat anak sarsarita kanina na Lucia, tatang. Ay, nagsaritaan mi man tikastoy akasasaan mi. Natangan kami ngaminan. Ay, nuawan kayo nga tang anak may.
kasano ka, main? Tatang, agsubsubad kami mat iti kinasaya at yu idi kada kami. Idi ubing kami pay. Kwa, pagsabangan mi matay chay, anak ko. Tatang, pagrebangan mi mat nga anak yu daytoy nga aramiden mi. Nagasatak, tanadanak iti anak kakaskan ka. Nanos kayo nga agasawa. Tatang, naanos kayo mat idi babasit kami pay kanimanong sa Turnino. Ewan kayam, nabayag matbasitan. Asan nga imimay ni Manong Mau? Anya ti may singasing mga ramidan ta. Tapno siya ti pangtedan ni tatang itinabat-bati pa'y atalon na. Agin sasaya at takan kwa na. Inta pa siya rin. Ipakitam akay kayat mo. Mayat detang imbagam ah. Intaban nga rod pa siya rin. Si kapay lang timapan. Adapay ngamin papanan mi kadagiti gagayim ko. Inak man ngagpaiso. Si Ribak day di alakay. Tapno siya ti pangtedan na itinabat-bati pa'y atalon na. Rumbang laan nga agsirib ka. Tapno makagunod ka. Inikanak iti pagpampanunuta ka. Masapul asi ka ti pangtedan na. Mayat day di atalon. Nalawa ken addapay ubog iti igid na. Naimbag man, tanakapasyar ka sa Turnino. Mailiwak mo't tatang. Nasayat ka di mo't lang ni Jimmy kada kayo, tatang. Uwan, nasingpat na. Awan ti may bagak kadakwata. Kastalaan nga tadda kayat dangalain kada kayo. Anya ti kayat mo wasawan. Saan ka maawatan? Saan ko pa'y maibagay ta? Agbalaw kayon to, inton napasama ka, ti bagbagak. Imposible iti bagbagam. Awan makita ka mading aramid ta. Wen nga rod, tadda kayat da maala kada kayo, kunakmanen. Ay, nagkamali ka, anak ko. Atap mula siguro dayta. Kumusta tinapanam? Inrugi ka pinadakas ti kabsat ko. Sana mamati ti lakay. Mang panunod ta iti pamuspusan, tapno matagikwata ti talon. Itian niya man na pamuspusan. Aramidin ta, tapno agbaligi ta. Una, day ta ita ti ipaayan ta iti naan-anay apanawan, tapno mairemedyo ta ang matagikwa ti talon. Ituloy ko lang ta padaksan ni Jimmy. Tapno guraan na di kabsat ko. Day ta ti kasayaatan nga aramidam. Mapanak to man ni Balay da Jimmy. Apag-gigyanan ni tatang. Kanayunem ti mapan, tapno mayalis mo ti alipuspus ti lakay. Ne, apay akas lang mariribukan kayo, tatang. Kung aninanalo siya, nga imay kano itay ni Manong Sator. Anak ko. Anya ka day, hiti kayat mo maala kanyak. Ha? Ne, anya ka dito sasawan nyo, tatang. Damdamagak laeng, no anya ti kayat mo pa'y maala kanyak. Ay na, tatang. Saan ko maatila mapampanunot yo? Intun kwan, saan kayo manan ang makaturog? Ala, umay kayon. Mapan kayon, iti kwartoyo. Anto'y tigatas yung tatang. Aggatas kayo, sakbay amaturog kayo. Agyaman nak. Ay,
agdamagak man basang. Anda ka di kaya ti asawam amaala kanyak. Kas kuma itian niya. Damdamagak nga raw. Nasayaat kayo ngamin kanyak. Anya kumangay, tatang. Nasayaat kayo ngamin. Isuan nasayaat kami mo't kada kayo. Ay, kunak ngamin. No puno timbaga ni Saturnino. Nga ada kanukal kalikaguman yu kanyak. Ay, amangan nurinabak na kayo laeng mat ni Manong, tatang. Ay, kasta nga ta. Rinabak naklaang. Awan mat ngamin ti amok akal kalikaguman ni Jimmy kada kayo, tatang. Ala, inuman nyo kit ditigatas yo. Tapno daras kayo makaturog. Sublyak tulaangan day tabaso yo, tatang. Ay, sige laeng. Ay, at pamarangak nga agkabaw. Tapno maamwak. No asino kadakwada ti agsasaw iti punaw. Anya nga tano alaan tamot ni tatang dito'y balay. Tapno maala tatikal kalikaguman taken kwa na. Alaan ta ditoy? Tadata ti mga sikaso kan kwa na? Nalakaaya ti mga sikaso itinataenganen a nakapsutan. Kumaa, no makapag na. Nakapsutan ti sakada. Kasano nga rod maala tatitalon? No adda dito'y ni tatang, mabalinta nga ibagaken kwa na. Arumbang asyak ti pangtedan nanto ititalon. Sa bagay. Day takot mga sikason itinakapsot alakay. No kumaro ti rayuma da, di da makatakder. No maalatan ti kayat tao, di isublita madlang ka da, Jimmy. Sa bagay. Saan ta maibaga ti kayat ta no awan dito'y balay? Aramatam ti utak mo. Kaya't yu ka di ti agpainit, tatang. Tayruar kayo di ta arubayan. Tatang, nangagdak ka di. Kaya't yu ti rumwar nga agpainit. Agpainit. Ay, makapanaya matita wijay init. Tatang, agpainit di tarwar ti kayat ko asawan. Ay, awan tinit di tarwar. Ada ijay tangatang. Tatang, Puno matimbagak. Ay, awan maun baraw. Akabaw kansan. Ay, itimplaan nakman kitde iti kapek. tatang, saan ka di akalkalpas yu nagkape? Nagkape kaya mat. Saan matapi mo to'y rusok ka? Sige nga rod, tatang. Inakpay mangala, no kurang yu ti kape. Orayin dak ditoy. Napanan ni Jimmy. Awan mati makita kapan naging kukunakan kwa na. Ituloy ko lata ti agpamarang nga agkabaw. Tapno madugtalak ti punaw. Apaya kasta ti jar mo ang naggapu ijayan ni tatang. Mangrugin samot nga agkabaw. Ha? Pagko na amat. Imbaga na asan pa'y nagkape. Idi imbagak amapan agpainit ijay ruar. Ibaga nakit din asaan kanu amakapan ti tao ijay init. Anya ngay nga rod no mangruging agkabaw. Gagangay dayta itinataengan. Maikaw aklaang Tasaan ngamin asigud akas jay ti panagsungsungbat na. Ay kat, awatem latan
Takas-takat nga rod ti pagturungan ti kasta nga edad. Ala, tay nagpaikan ni tatang iti kapay na. Anya tay niyeg mo baraw. Kunayo akayat yu pa'y ti kapay, tatang. Isungay niyalaan kayo. Imbaga kaya nga kapeak. Ay, agkabaw kan sa baraw ka. Nay, kugkugtaran sa matiaso ti ruangan. Ingkakid di kitaan tabugam. Sige nga rod, tatang. Ne, sikamot gaya manong. Umunag ka ah. Nagyaman na, kabagis. Apa ngay? At damot ka pingay gam mo. Idin to taawan kini tatang. Kwa, itad ko kumakan kwa na. Takinid daw na. Ngam, kuna na matadi na kano imbag ang agkapay. Anya? Kayat mo asawan. Di mawat. Ngam di namat gayam kayat ti agkape. Imbaga na akayat na ti agkape. Idi addan kape. Kuna na matan, asaan na di mawat. Anya ti kunan, manong? Alaan nyo ni tatang, ijabalayo? Wen, sublatin mi met. Mabalin mi nga isubli, no dinan kayat ijabalay. Ay, damagan tayo pa'y akan ni tatang, no kayat natin mapan ijabalayo. Tatang. Umay kayo mat pumasyar ijabalay mi Nagbalin ka din na pagpasyaran ti balayaw. Intay wag pasyar. Ti kayat ko asawan. Umay kayo mat agyan ijabalay, tatang. Manong, kayat nga ta ni Manang Lorna nga umay ijay ni tatang. Kayat na launa ya. Isupay nga rutinang isingasing nga umay mat ijabalay ni tatang. Tatang, kayat yo ka di ti mapan ijay? Ay, intay matag pasyar ijay Ita, taadan ti agkabaw dito'y balay. Intang paaramid iti deed of sale apirmaan na. Pagparangan tanto aginatang tatidagana. Uy. Mayat dayta na panunot mo abaket. Inton awan to dayta alakay. Ipakitak to kini Jimmy ti deed of sale. Awan to ti maramidan na. Tapinirmaan mata ni tatang. Una, adda kabagyak nga abogado. Iso ti mga ramid iti deed of sale. Ipapirma takin ni tatang. Sana bale, tagkabawan. Di na amo ti deed of sale apirmaan na. Nalakalang dayta. O, di bagatang ay manugot ti lakay nga may dito'y balay. Mayat ti napanunot mo bakit? Masirib ka talaga. No among aramatan ti utak, bumak ng talakay. Nalpas ka din ti deed of sale bakit? Nalpasan na. Imbag tada dito'y salas to'y agkabaw alakay. Nakaturog a nakadumog iti wheelchair na. Ipapirmatan to inton makariing. Nakadumog di ta wheelchair na. Itay-pay day ta. Turog alakay. Mangan maturog lang ti muna. Sana bale. Ta inton mapirmaan day ta deed of sale. Isublitan ni balay ni Jimmy. Una, no naalat amatan ti kay kayat na. Isublitan ijay balay na. Ha? Makaas-asikaso iti baldado. Agtutur ka kadi. No mapirmaan na lakid din ti deed of sale. Isublitan. Tatang, pirmaan nyo man detoy. Tada pangaramatak. Iyag mo man deta papel takitaag. Atoy. Isurat yo lang tinagan ken pirmayo dita baba. Ditoy. Ne. Api nisang yo ti papel, tatang. Ay, nangagaw ti saritaan yung agasawa. Ah? Dasana ka nakaturog.
Idi nakadumugak iti wheelchair. Kaya't dakpay gaya matakawan nga mayaw. Tatang, saan kayo nga kabaw? Nagalas ti ugaliyaw. Kaya't dakpay at akawan iti sinasaor awakas. Ay, kwa. Daytay... Mawata kaon. Anda kayo nga agasawa. Ti adda kayat na amaala kanyak. Ah, Padpadaksan nyo lang ni Jimmy. Tanasing patang agasawa kanyak. ay, sana kasta ti kayat ko ang mapasamak, tatang. Ti planaw. Kat paggunwan yaw day chay no awanak to na. Hangam gapaw iti day tangay naramid yaw. Awan dumayaw. Iti agtatakaw. Tatang, pakawananak. Diyay to kamsat mo. Ti makamu iti amin. Iti magasto intun pumusayak. Saan ka na makibibiyang? Taited kuntukan kwan at italon. Ha? Ala, agsubli akon. Ijay balay da Jimmy. Awan bendisyon ang magunod ti tao amang takaw iti sanikwa tinaganak na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.